lahat tayo na po sin waktu, amin soal jawab sin kita niyo. Murah-murahan na waktu ini, nangingog kita niyo marayaw, supaya makahampit kita niyo sin nikmat sa lago-lago. Ari na magpalugay, kita kitok balko in tagsuko sin waktu. Wairun narwain din kan Syekh Al-Dimnadi, fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Jazakallahu khairal jazaa ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo miyabot pa wakto sing kita niyo wakto ipagdirihil pangadjian. Amuyin wakto sa halga-halga karna yari na to na usal na pakay parkala karidaan iban kasusuwan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amuin bang na to mahinang imong parkala biha ini bilang ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in pagbisrahan na to diha ini palihalan pag-agama sin Tuhan Rabbul Alamin, paliharan sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piya sampay sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari mga palanggungan agama Islam, dahing hamamanyo tiyo bisarahon sin kita niyo haruman ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Amunain sababan atawakan nahinang sababan bang mayta in kalubiluhan halom sin gumiini long tajimajatuna. Sa kaulaw lang pagbisarahan na to, amo inday mga pangasuo sing kamatauran bang mayta nabiya na hainiin gumi. Mayta nabiya na haini in dunya, way nabiha ini kimansang na in kahalubiluhan, iwan ka jurjanaan, kajaluha kaan, limalatag, dahing naman hakin lupaan sampay pakalaud-lauran. Mga palanggungan agama Islam, tingka nura long tapilay adlaw, limaway, jimatukato niyo in mga parkala, bukon na to kontrol sambat simbahasa. Parkala amoyin wala iya angan-angan sing kamatauran ning kato niyo. Atawa sin kita niyo kataan bat jumatu kato niyo yung mga bihayad to. Sa sumagawa yung mga parkala ini parkala bukon kita intag tag kamputan kaniya atawa kan tag ulinan kaniya sambat sinbahasa. Bukon ini batin kita takakaus magangi kaniya atawakan sumulak kaniya malingkan yung mga parkala biha ini magjatukato niyo mga tay mahuda agama Islam tapat ko bukon halom kumkuman na to ingaos mamagangi kaniya maling kanini dahing ha pagbaya sin Allahu tabaraka wa ta'ala karna siya intag kontrolan singkatan piya panjari niya.
Sa sumagawa mga tay mahuda agama Islam, ang magjato yung mga parkala biha ini, biya na sin mga jimatukato sin bago ini. Uantahon di mabay. Kawahaan, pakatluan, pakapatantahon ng singkaiwanan, wala bakas jimatukato niyo inji maturi ha hula ta sin bago ini. Lima bay na pilay tahon, hamasa na kauna, uon mag-ulan da isab, pagbahaan da isab, sabo kung biya sin jimato sin bago ini. Mataod at tawakan maluway na tahon lang si mga nakasakop amuin di hahula ta. Maluway na lang na masa naglakab biya sin paglakab ni mato sin bago ini. Yan palong nakya balikan. Amo yadto mga tay mo da agama Islam. In mga bata bago ring kato niyo amo wala nakasakop sin nakauna na ingkap tangan nila first time na mo lang na naka-experience si mga bihayad to. Jimato, liakavan ing kauman na mo, nalimon ing pamayway na mo, nalimon sin tuwig, piyag anod, ang papyag anod, ing katan sing kapanyapan, amundi na mo nalong na natin niya long sin bahasa maligtas, kar na sin, amo pagkain, pangalta na, kapanyapan na, minsan ginhawaran na mo, long sing kamatauran, agon mara magmula dahon sin dunok. Ang sabi niya, mga tayo, mga daara maisam, mataod, bagpangasubo, uno baha inji mato. In baha, adab, mulka, dahil Allah tabaraka wa ta'ala, habang sa manusia. May taji matukaton yung mga parkala biha ini, amo yadto, in dahil mga pangasusing kaiwanan. Nalaw sing kaiwanan, pasal sin bagyo. Bagyo long na mo in pagtawagon bagyo, paeng-ingan niya yadto. Oslong sin mga newscaster yan long na kapag asa. Iyakaran daw na sin pagtawagon ng amihan. Angkan na lang na nabiyahad to in kusog sin tuwig sampay nagbaha liyakawanin hula. Mga tay mga daa ka Islam, oon, makajari yung mga parkala yadto. Ito panganji si mga silamo in lang ta. Paliharan sin amun. Biyahay ni. Sa sumakawain kamat, tanan kabudnalan niya mga tay mga daa ka Islam, in ini magjato dahing hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpajatuhon sin Tuhan na turabul alamin, aun mga sabawan, may ta niya pajatuhon mga parkala biya ini. Ini jawaban sin Allah tabaraka wa ta'ala halam sin Quran mahamulya. Aparman sin Tuhan rabbul alamin ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Aparman sin Tuhan rabbul alamin, zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Imampal na, kimalap na, limatag na, nagbanyatakan na, in kahalubiluhan, harin lupaan, sampay parin lauran. Amo yatin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uninhangkan may ta, kimampal na in kahalubiluhan, halom sin gumi, biyak na sin mga sakit nagdatong, palom sin hula, biyak na sin mga laong tamagjato, kahalubiluhan, mag-ulan, makusog, sampay lang ta magbaha na, majurja na, ing kamatauran, daing na mayan hakatumbo-tumbuhan, papamaybay, sin kamatauran, sampay papag-usaha, pag-uumahan, sin mga katoy muhara mag-uumah. Iban na singkatan, pag-uusahan, lamod lapay nara, atawag ka na jurja na, sabkar na lang sin Allah ta'ala timampal na limatag na ing kahalawirahan hagin lupaan sampay pakadaudlawran. May ta insababan niya lang sin Allah ta'ala bima kasabat aydin nas. Inhangkan jimato in mga parkala ini mga tay mga daara may Islam. Mabay ta sin Allah tabaraka wa ta'ala bima kasabat aydin nas. Sabab sin bunga kakahinang sin mga manusia. Sing kakupuran, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sing kamatauran manusia halom sing bumi ini.
Tapsin pagsiri, pagkupur maksiat pa Allah tabaraka wa ta'ala, pagbantabiantahi, pagkalukaluhi, pagbuno biyunui antara sin mga manusia, amo ini in sababan piaratong sin Allah ta'ala in mga parkala di takawayaan mga tayo mga udaara Islam. Bunga ini sin maksiat, sarta kupur maksiat, kasirikan, sampai sin parkala pawahis long sin mga ulama. Parkala, zina, amuin, jimajatu, halom sin hula, daing pasimpannagnaan sampay pabiyayaon, wala na napo po ini mga parkala ini. Pagkakimalap na inhinang pangkalma siyat patuhan Rabbul Alamin, aun wakturi pahadun niya, hipagparatong na sin Allahu Ta'ala, hipagpananam na sin Allahu Ta'ala. In kangian, efek sin kangian sin hinang sin bangsa manusia. Amuyad to mga tay manghuda arama Islam. So in jawab sin Allah tabaraka wa ta'ala magjato yung mga parkala bihain ni mga tay manghuda arama Islam bima kasabat ay dinas pasal sin kakahinang sin mga manusia at ukupan dunya. Ha ayat hikarwa biyaita sin Tuhan Rabbul Alamin mga palangon ha arama Islam. Wa ma asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Parman sin Allah tabaraka wa ta'ala. Uno-uno na jimatu maun kanyo ring ha mga musiba. Uno-uno na ring ha mga musiba magdatong. Magdatong palom sin hula, magdatong patiap-tiap silo kandeng kato niyo. Wairoon magjato kato niyo parkala amundi takawayaan dahil ha mga musiba hipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala malaingkan lang sin Allah tabaraka wa ta'ala pabima kasabat aydikum inyan dahil hasabab sin kakahinang sin demaniyo ay kakahinang niyo mga tayo manghudara ng Islam. Amuyad timbay ta sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa tinamatang paldiha ini harwa ayat na sabot sin Allah tabaraka wa ta'ala sin ingkatan jimajatu halawm gumi ini parkala kahalubiluhan kajuljanaan amundi takawayaan magjato kato niyo salta di takapagangan in ini hipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala luna tay manghuda arama Islam luna atawakan bunga result sin kangian magkahinang sin anak apo Adam amuyad to mga palangungan na arama Islam. So, di na yadto'y kapag ino-ino, mga tayo manghuda arama Islam. In di pahadon niya, kanayo ko magyadlong mo, hadlaw akhirat pa yung pag-aon wakturi, hadon niya tayo manghud, ipagparatong sin Allahu tabaraka wa ta'ala, mga parkala niya. Sa sumakawaon din ha mga maksuddak wala sin Allahu ta'ala, hipahati hamano siya. Bang may magdato'y mga parkala ini, aon niyan din ha mga kabayaan sin Allahu Ta'ala. Hipananam ka to sa aon maksud sin Tuhan Rabbul Alamin may tapagpadyatuhon na mga parkala ini. Mga tayo manghuda arama Islam, in fasad pagyanon, kahalubiluhan magdyatuha kumi. Ini kabalikan ko, kiyawa pa rin haparman sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, bunga sa ini sin kakahinang, pangkarma siya, sin manusia. Doon nakakasirikan patuhan na bulan. Way bihayan banos nagsisirik po Allah tabaraka wa ta'ala. Mataod na ngayon nagtatawakkal parukaing din ha Allah tabaraka wa ta'ala. Ini parkala di kawayaan sintuhan na bulan namin. Mataod mano siya simusulang pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di mawaya magtag-ipon patuhan na bulan namin. Simusulang pagkawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang waktuin sila papaglayam-layamun sin Allah tabarak wa ta'ala dunya ini. Away ron magdatong kanila sampay makahuna-una sila rakala long ninhinang ko ini marayaw rakal na way ray sa maraw rin parasahan. Minsan ako imusaha sin parkala hiyaram sin Allah tabarak wa ta'ala pangatod sin mga manusia. Batlaw na ini parkala haram aon yan. Lamod dihay ni mga taymangod ipag-usaha sin pag-usaha amo hindi kawayaan sin Allah tabarak wa ta'ala. Sa wayroon da, pagparuli si mano siya. In mahal ka, magkarayahan siya. In mahal ka, magkasinan siya.
Di niya na pagdilingon, pagkitaon, bang ununguin, usaha niya yaon. Usaha baha kawayaan sin Allah atau usaha karurukalan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Nasaukat na in siya nagpuan tahon na imusa sin parkada yon hiarap sin Allah ta'ala. Nagpula puti na siya. Nagindawal na nagindaginiswal na laong ta in kakaya-kayaan di matungmon kaniya. Nagpasaddap na sin parasahan marayaw, nag-inom makan sin nikmat sin Allah ta'ala. Sarta liyabay rin nga parkala haram, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matay manghudaa ka ma-Islam, magpakahunaw rin ka matauran, na nalawag na mari bukunda isabi ni mangi, karna na way rin sa ako diwatungan mga parkala biya ini. Matay manghudaa ka ma-Islam, on waktu dulan na sin Allah tabaraka wa ta'ala. Dulan na pahinang di nakabayan sin Allah ta'ala, supaya adlaw akhirat wayroon na mahinang musababan, ikaligwat mo patuhan mo Rabbul Alamin bangkaw adabon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Na ang waktu pagpakinamon ko sin Allah ta'ala sin kakahinang mo di pahadun niya ini. Ngi sin panulang ni pupatuhan Rabbul Alamin. Ang waktu ri hadun niya pagpakinamon kau. Ipagparatungkay mo in parkala di mo kabayaan. Saon maksud dakula hikmat din ha Allah tabaraka wa ta'ala may ta niya pagparatungon yung mga parkala ini. Amo yan, mga tayo manghuda ka ma-Islam. Nakabalikan ko yung kayo, hindi na. Marayaw na hadjim para sa dahing hapanagnaan nag-usaha, sin-usaha di kabayan sin Allah Ta'ala. Dahing hapanagnaan simulang nagsisirik, nagkukupurma siyat pa Allah Ta'ala. Sampay gayaon ayanda, nagiinom makan, nagpasasadap. Di halaw man sindon niya ini. Inhuna-huna niya long na in siya wayroon da makyarukalan sin Allah tabaraka wa ta'ala karna long na in ako halong ni sa parasahan. Makapay sablong na in mga sila yaon basa naglilima wakto, nagsusunod ng durukudum adlaw pa Allah ta'ala, biya long na nag-struggle in kabuhi adun niya. Na in ako yalo nagiura-gura nila ako at kunulong na in ako himihinang sinbukon marayaw, nag-usa sin-usaha langgal sa radik kabayan sin Allah ta'ala, na biya long na marusin parasahan na mo. Maraw para saan yan sinanak asawa ko. In pamaybay ko, in pangaon-kaon na mo ini, maraw rin si parasahan nila. Gami sabing kami nilong na magpakakaon, makatuhang ka daw, makalayo pa. Pagkalong na yung mga sila yan, amuin, nag-iibadat, bahasalong na po Allah tabaraka wa ta'ala, nag-iibadat, nagsambahayang, nagsasanitya. Ako minsan yung makaon, di mabot pa, gunggungan nila. Amo yan, inding mga kaibunan, magkabtangan, mga tayo mangudaan ka ma-Islam. Insa ka ula-ula, saukat na wayroon di matong para sa mangi, at tawapan para saan bukon marayo, magdatong kanila. Inyad, tuba nung joki na kuno, sinisila kya ulungan, kya lasahan, kya ridaan, sin Allah tabaraka wa ta'ala. Dahil sa babiyat, dudi na sila makahundong, maghinang, sin parkala, kuporma, siyat patuhan na bulanamin. Ay roon na timitinggal sa bahayang, di magpupuas sa bulan Ramadan, nag-uusasin-usaha pangkal di kabayaan sin Tuhan na bulanamin, tangan in sila marayaw in parasahan nila, in pangatod nila, in sila halom da ulong, iwan rahmat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Mga tayo manghudaa ka ma-Islam, yadto in mahunit. Bang di na ka paghimatiun sin Allah tabaraka wa ta'ala, arakala inyan, tuan. Way pag-arakala, inyan, mulka na kayo mo sin Tuhan na bulanamin. Diulan na sin Allah tabaraka wa ta'ala, nalukmos sin dunya, amon di na mahimati sin pagkala pag-akhirat mo. Sampay na hadya kao mutawan deng hadunya, halawm na kao nagkukupurma siyat pa Allah ta'ala, di na kao makapagtawbat patuhan mo Rabbul Alamin. Amuyad to mga tayo manghuda ara ma-Islam. So imadya to ri hadunya, ini matay manghuda ara ma-Islam. Kahalubiluhan, magjato, halaw man sin dunya ini, laong sin Allah ta'ala, bunga sayan sin kakahinang niyo yaka mo mga manusia. Hangkan na lang hi Abul Aliyah, man asallaha fil ard, fakad afsada fiha, lianna salaha al-ardi was sama'i bitta'ah. Isyusyulong na in nagmaasiyat pa Allah ta'ala, hagin lupaan ini, fakad afsada fiha sa bunar tuod, jiul jana niya na, hiyalubilo niya na in gumi.
Amo yadto in baita hi Abul Aliyah. In sa kaulaw in pagmasyat pa Allah tabaraka wa ta'ala bilang panghalubilo mo harumi halo man sin dunya ini. Karena in result sin masyat pa Allah tabaraka wa ta'ala kahalubiluhan di hadunya labi luwa kajul janaan haadlaw kana amo yadto mga tay mahuda agama Islam. Lianna salahal ardi was sama'i bitta'ah karena long niya in subbat singkab tangan niya sa bunal tuod in karayawan kasaddapan kahanungan magjaturi hagumi ini iban ha law taasin langit in pagyanon diha ini hati na magjato harin lupaan iban hataasin langit meaning halom sin dunya ini in kasanyangan magjato iban sin kahanungan karayaw parasahan kasalamatan sin kabuhi daing haparkala kahalubiluhan di hagumi ini laong hi Abul Aliyah bitta'a sabab sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga tay manghuda agama Islam. In pagmasyat balikan ko ini kahalubiluhan di hagumi kajul janaan kay muhaadlaw kana bangko wala nakapagtawat patuhan Rabbul Alamin. Arapon ini kasanyang kay mo di hadunya ini. Ikahanong sin kahalan mo, kasalamatan ding hakapiligurahan di hadunya. Labilo ba hadlaw akhirat, amo na in pagtaat haraakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadto mga tay manghuda agama Islam, piatarrang sin Allah tabaraka wa ta'ala, aparman na mahamulya, sin bunal tuod in hinang pagtaat haraakan sin Allah, pagmabuka patuhan Rabbul Alamin, pag-iman matan sa wasa pa Allah tabaraka wa ta'ala, inyan hikadawhat mo sin kahanungan sin pangatayan mo, hikasanyang mo di hadunya, labi luwa hikasanyang mo haadlaw kana. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, law anna ahlal qura amanu wattaqaw, lapatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Parman sin Allah tabaraka wa ta'ala, banghadja long sin Allah ta'ala intaw halom sin hula. Banghadja intaw halom sin hula. Halom sin kauman amanu. Nagparat saya sila tunggal patuhan Rabbul Alamin. Nagpahugot sin pag-iman pa Allah tabaraka wa ta'ala. Wattakaw sarta nagmabuga matan sin pagmabuga matan bunnal patuhan Rabbul Alamin. Impagtagon pagmabuga diha ini, miyagad haraakan sin Allah tabaraka wa ta'ala hakadar kagaus-gausan niya, sarta iman iblimayo, timangkis ting hakatan, pianglangan sin Allah tabaraka wa ta'ala, long sin Tuhan Rabbul Alamin, in resort sin hinang niya yan, amoy in pagmabuga, sarta pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin, long sin Allah tabaraka wa ta'ala, bang intao halom sin hula nag-iman pa Allahu Ta'ala sin pag-iman matan nagmabuga pa Allahu Ta'ala sin pagmabuga sa bunnal lafatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard tanto lang sin Allah ukabunna mo kanila in mga barakat daing hataas sin langit iban daing halom sin gumi amuyad tulong sin Allah tabaraka wa ta'ala in sababan maukab in barakat ding halangit iban ng hagin lupaan karna sin pagmabuga pag-iman sa wasa pa Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadto mga tay manghuda agama Islam in baita sin Allah tabaraka wa ta'ala hangkan na long hi Abul Aliyah man asallaha fil ard faqad afsada fiha lianna salahal ardi was sama'i bitta'a isiyu in simulang pa Allah ta'ala hagin lupaan habaw sin gumi punnal tuod jiul jana niya na yalubilo niya na inggomi karna in kahayangan in kasanyangan kasalamatan di haloman sin dunya ini labay ring hapagtaat patuhan Rabbul Alamin habay tasin Allah tabaraka wa ta'ala in mga sila nagiiman pa Allah nagtataat pa Allah nagmabuga pa Allah sin sampurna pagmabuga kaniya di halom sin dunya ini lapatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard tanto ang ukabun na mulong sin Allah Ta'ala. Yung kalawang-lawangan sin barakat, daing halangit, iban daing hagumi, amoyad to ilong sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, in bunga sin karayawan na hinang nalidi halom sin dunya ini.
Walakin kaddabu sa sumagawa lang sin Allah tabaraka wa ta'ala inhinang sin mga tao halam sin dunya nang himuting patuhan dabul alamin. Nang himuting pakarasul-rasulan piarasin Allah tabaraka wa ta'ala. Di magkahagad habaita sin mga raak sin Allah tabaraka wa ta'ala pagka sila nang himuting di magtaat patuhan dabul alamin. Paakadnahum bima kanu yaksibun, siksa na mulong na long sinaldada sila, siksa na mo sila long sinallahu tabaraka wa ta'ala bima kanu yaksibun, hangkan na mo sila siksa karna sin kakahinang nila. Amuyad to mga tay manghuda agama Islam, in sababan may tain kahalubiluhan, magjatuhagin lupaan, magjatuin mga parkala biya sin jimatu waggu ini kato niyo, di kabayaan na to in mga parkalabian. Sa sumagawa, tarkadjut pagparatungon sin Allah tabaraka wa ta'ala, wayron hang katawring kato niyo makasulak kaniya, wayron hang katawring kato niyo long taamuin makagaos, imig atawakan sumulak sin mga pagparatungon sin Allah ta'ala, di na to kabayaan di halaw man sin kumiini. Amuyad to mga tay manghudha agama Islam, indeng ha mga sababan mayta magjatui mga parkari na to kabayaan. Amo yan mga tay manghuda agama Islam. Hati niya karna sin pagmasyat patuhan da bulalamin hangkan na magjatui mga parkala ini. Hangkan na kawajiban sin tiap-tiap siulakan deng kato niyo in magpanglang kita niyo ring hindang masyat. Sarta mangdaak kita niyo maghinang marayaw hakatan manusia haliw kupan sin dunya ini. Amo yan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna apabila in manusia nagkupurma siyat diha dunya ini, amo paka in long tamataod na tiyo-tiyo din kanila. Malapay ra kawya kautay manghuda agama Islam. Karna bang paratungan sin Allah ta'ala adab in tao nagkupurma siyat yan. Malapay ra kaw. Karna pangdaigbay mo siya. Hangkahula ka mo, hangkakauman ka mo. Way piyon jumatumon kanila, in parkala di kabayaan sin sila malapayra sampay in mga tao naghihinang marayaw. Amo yan mga tayo mga agama Islam hangkan nakyabay ta hadis sahih long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal fajira idza mata tastarihu minhu al-ibad wal bilad washajar wad dawab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunal tun intao jaluhaka intao magmamaksiyat intao himihinang sin kupurma siyat patuhan rabbul alamin. Imihinang sin parkala sa tula at di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila dagpakan sin kamatay, apabila siya mapatay na, tastarihu minhul ibadu wal biladu was syajaru wad dawab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, makahari na rin kaniya. Makahari na yung mga ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala kaiwanan mo kung magmamaksiyat, makahari na yung hula, makahari na yung kakahuy-kahuyan, iwan sin mga kabinatang-binatangan. Amo yan itong mga tayo manghuda agama Islam. May makahari na, sabab na wayro na miyatay na, intao nagkukupurma siyat po Allah Ta'ala, miyatay na intao na inang sababan hangkan pagparatungon sin Allah Ta'ala in adab, di pahagumi, na amo yan tulong sin mga ulama, habay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumanong na ingkahalan sin manusia hadunya, sarta makahali-hali na yung mga ipon sin Allah na nagtag-ipon kaniya, makahali na yung hula, makahali na kakahoy-kahoyan, iban na sin katumbo-tumbuhan, sarta na sin mga kahayup-hayupan, iban mga binatang. Karna, in sa kaulaw na wayron na rumatong parkala, amuin parkala, murka din Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan itong mga tayo muda agama Islam, result yan, sin kakahinang maasyat pa Allah Ta'ala hangkan na magjato yung mga parkala biha ini mga tayo manghuda agama Islam. Hangkan na hamasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tayo manghuda agama Islam. Nakaasubo indeng mga laungta hamasa niya kauna. Kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya baita diha ini si Zainab bin Jahash. Qalat, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Jabay ta diha ini, law na nagkaasubo siya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inarhi Zainab bin Jahash, kulto ya Rasul, inarhi kulaw na ya Rasulullah, ya kau Rasul sin Allah tabaraka wa ta'ala, anahlik wa fina salihun, unulong na majur jana pa kami,
Wa fina salihun, sinaon doon kamo mga tao nagaamal salih. Aon doon kamo mga tao nagmamarayaw, naghihinang marayaw, nagiibadat patuhan Rabbul Alamin. Datungan pabha kami ka janaan, sinin hakatilimot na mo yaon mga tao naghihinang marayaw ra isam. Qala na'am, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, huon, jumatura in kahalubiluhan, in kajurjanaan, harumi, minsan pa aun doon tao naghihinang marayaw, ida kasural khabas, bang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumaod na, in kajaluhakaan, hinang bukon marayaw, haloman sin gumiyan. Minsan pa naglalamod na in tao mangi, iban tao marayaw, aon doon hakauman yan tao marayaw, bang dumaod na in tao nagmamaksiyat, di magtaat pa Allah tabaraka wa ta'ala, dumatong da in kahalubiluhan, iba sing kajurjanaan. Amo yan tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha kasural khabas, ay, lang sin mga ulama, idha kasural khabas, fassarahu al-jumhur bil fusuki wal fujur, wakila al-muradu ad-zina. In baita dihay nilang sin Nabi, apabila tumaod na in khabas pagyanon, ay apabila tumaod na in hinang kafasikan, hinang pagwa ring hapagtaat patuhan Rabbul Alamin. Amon intaw gumawa na ring hapagtaatan pa Allah tabaraka wa ta'ala, wal fujur, iban hinang kajaluhakaan, pangkarmasyat pa Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya baita diha kaibanan lang na, in ini imaksud diha in khabas, amon in zina, bang tumaod na in parkala, hinang jina halom sin kauman, minsan pa aon ta umare ron halawman niya, jumatura in kajadwanaan, iban ka halubiluhan, hiparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala. At iyad to mga tay manghuda agama Islam, in mga longta, kaya baita kato sin Allah tabaraka wa ta'ala, lagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa baban may magjato in mga parkala biha ini, karna in ini ding ha mga long ta result sin kakahinang sin manusia amuin mataod na ring ha mga manusia nagkukupon masyat pa Allah tabaraka wa ta'ala, mataod nagtitinggal sambahayang, mataod imihinang sin parkala di kawayan sin Allah tabaraka wa ta'ala, mataod imuusaha sin usaha di kawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, in mga parkala ini result ini sin mga longta mahinang sababan majulja na atawakan dumatong in parkala di takawayaan di pahaguma ini. Amo yan to mga tay manghuda agama Islam na in mga bariman amo in longta nalapay sin mga parkala biha ini in ini aon ding ha mga hikma may tasin Allah taala hipagparatong kanila in mga parkala biha ini sabi in parkala biha mga tay manghuda agama Islam nang sin mga ulama makajari ini longta adab sin Allah tabaraka wa taala, makajari sa panandas sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan to mga tay manghuda agama Islam. In magjato kato di harumi ini. Bang aon magjato parkala biya sin jimatu wago ini, makajari ni adab sin Allah tabaraka wa ta'ala, makajari panandas sin Allah ta'ala. Atawakan in panandas sin Allah ta'ala, makajari mahinang adab sin Allah tabaraka wa ta'ala. Depende ha panay maisin tiap-tiap siulakan din kato niyo. Depende ha panay mai sintiap-tiap siulakan din kato niyo. Sabab inji matu hawa go ini buko na dyan mga tao nagmamasyat in kiyugdan. Sampay sin mga tao nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin. Sampay sin mga tao himihinang marayaw, biyahaan da imbay nila. Sampay lang ta napaddampanas in kakaya-kayaan nila, na in mga parkari matay manghuda agama Islam magjato ini bilang panandasin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa kabalikan ko, lang si mga ulama, in panandas may nang manjari mahinang adab, mulka sin Allah Ta'ala, depende hapag tayo masin manusia. Diha inibeta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga tayo mga agama Islam. In agi si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma idhamil bala. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukh. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabon nato din sa lagu-lagu nung napartong basan doon si masarta sa lagu-lagu panandas sin Allah tabaraka wa ta'ala hipagparatong hatyap-tyap sulakan.
Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Iwan in Allah tabaraka wa ta'ala apabila kanasahannya in kauman, in manusia, in tauhalom sin kauman, ibtalahum tandasun siya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Diha ini kita unta matay muda agama Islam. Unimbay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman pagtandasun sin Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila in mga bariman nalapay si mga parkada, bien ini pagtandasan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Arapon in kaibanan ding mga nagkukupurmasya at pa Allah ta'ala. Amun kimalap in kasyirikan kakupuran pa Allah Ta'ala, in ini adab mulka sin Allah Ta'ala kanila di pahadunya. Sa mga bariman, panandas sin Allah Tabaraka wa Ta'ala kanila. Lalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minsan pa panandas, depende na hapanay maisin mga manusia. Law sin Nabi, paman radiya, palahu rida, isyusu in nagrida, sin partandasan, piajato, piaratong sin Allahu tabaraka wa ta'ala mon kanila, palahur rida, tanto madawhat niyan rida, din Allahu tabaraka wa ta'ala. Amon wala siya nagdual patuhan da bulalamin, wala siya nag-complain pa Allahu tabaraka wa ta'ala, sinjimatu kaniya, amon di niya kawayaan, sa nagrida siya. Tiyayma niya ini partandasan din Allahu tabaraka wa ta'ala. Tiyayma niya ini lasakan niya sin Allahu tabaraka wa ta'ala, nagsabar siya, palahur rida madawhat niyan karidaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Yato mga manusia sawasain pag-iman patuhan da bulalamin apabila jimatu kanila yung parkala biya sin jimatu wago ini partandasan din Allah tabaraka wa ta'ala. Minsan ba ikaw nag-ibadat sila pa Allah ta'ala. Nagsusujud, nagruruko pa Allah ta'ala. Mataod kiyugdan hamasa ini tayo mauda agama Islam. Bukun tayo maunta adab ka to sin Allah ta'ala mapalangko na agama Islam. Karena ini partandasan ni Allah tabaraka wa ta'ala. Dalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman radiya falahu rida, isyusin nagrida, partandasan sin Allah, madawhat niya in rida sin Allah tabaraka wa ta'ala. Waman sakhita falahu sukh, arapon hisyusiyo in diwalan, nagsumlot, nagcomplain, diwalan patuhan da bulalamin. Aun saan ka ibanan tabiya yaon, amuin biya mga di na makasabar, way biyahay nilaw na. Nag-iibarat sa ako ini, nagsasambahayang sa ako, may tajmato kay pagkalabihay ini. Sampay magdugal sila, wala nakasabar hapartandasan sin Allah tabaraka wa ta'ala, palahusok long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, madawhat niya raisab in mulka iban dugal astor sin Allah tabaraka wa ta'ala wal iyadu billah. Amayad to mga palangon na agama Islam, hangkan na lang ko kawarikan ko, in parkala ini, depende kato niyo, bang initiyay mata in ini partandasan kato sin Allah tabaraka wa ta'ala in ini madawhat and rida sin Allah tabaraka wa ta'ala in adab mahinang partandasan arapon in partandasan piara tong kato bang kita wala nakasabar kaniya na in ini bilang adab sin Allah ta'ala karna madawhat ta in dual iban astor sin Allah tabaraka wa ta'ala. Murah-murahan mga tay manghuda agama Islam paliharaon kita sin Allah tabaraka wa ta'ala dahil habong si Iban Astor sin Tuhan labul alamin tarta lumanyot in pag-iman na to patuhan labul alamin iban anugharaan pita ni kasabar sin Allah tabaraka wa ta'ala murah-murahan madawhat na to in karidaan iban partong basan dahil Allah tabaraka wa ta'ala dahil mga partandasan dihil niya kato sarta na kasabar kita madawhat na to in ulong iban rida sin Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah mga tayo mga agama Islam miabutin waktu sing kita niyo. Aon pasubpat simbiya mga long topic sing kita. Kalau insyaallah ta'ala kabalikan da amuin pag-alupan na to di waktu biha ini. Amun sukos sin ako malam Jumat insyaallah ta'ala. Continue na to man indeng ha mga long tamawdo ta ini. Karna aon pa rin ha mga sabuton ta insyaallah ta'ala. Hikmat may ta magdatong in mga bala biha ini ato partandasan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ha mga bariman sarta lang ta mga taon kapag ginang maasyat uno way maksud sin Allah ta'ala pertungan sila ina to bisarahon ta susungon insyaallah tabaraka wa ta'ala ari na ako magpahaba sin lapal hilalaongan sin ako murah-murahan in kita niyo tungbasan sin Allah ta'ala halugto sin kita niyo mag-ibadah patuhan na bulalamin sarta pasungon pa sin Allah ta'ala in kasabar iman pag-iman sa wasa mon kaniya sarta lapason kita sin Allah ta'ala kamudaratan dunya labi luwa kamudaratan hadlaw akhirat karna in inikatan daing ha mga long taulong rida sin Allah ta'ala kato bang ingkitan niyo nakahinang sin parkala karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala
amuin magrida kita niyo tayo maun natin unun katan jara tong sin Allah taala panandas kato niyo amuin long tadi kita amuin dugalan hatuhan dabul alamin nagdihil partandasan kato niyo karena long sin nabi in partandasan ha mga bariman inyan tanda sinla sa sin Allah tabaraka wa taala mauli mamaid ako halapal kasilasa sa pagpakatan hatiranan mayo masuog abutan sin suara namo ini simu da amuin kimi kita live doon na Facebook haun na binaybayan sarta na si mga sila amon yan katotay mo rin sin kami kapupuan kagimbahan di morongog kamo labay ring ha icom salam kasila sa kanyukatan mga tayo muda agam Islam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين